Thonjeni wempilo siqundu ngisamasophela sehlelo esikhamba ngaso sisikimisa nje ihlelo sibuya kilo ibrujo lendaba uInogumba kwaNdulu siwumile nthando uzobuya ngo-12 o'clock kanti-ke njenganje nthando zami ke lihlelo lasikhambisana khona nomfundisi ubusi ihlatshwayo selakhona ngendlini zohatshela umlaleli sizomamukela kamnandi kilo ihlelo khumbula nawe ke sithando sami isihloko sizokhamba ngaso elangeni namhlanje sike siqhakathekile emlaleli ngesimaphorotla mbuzo kobanyana ke utholakala nguphi uNkosikazi oqotho na ngiso ke mlaleli esiyosidemba ngaphakathi kwalehlelo yena umfundisi ngiyakulothisa sithando sami begodi kulithabo ukuthi sibuye sikhambe nawe ngolosini omuhle ichillers day ilanga lethu siboma bengophezi manzi uvukile sithando sami. Ngiyavuka mahlalehleka ngibingelela nabalaleli bomsakazo eMalahleni FM egameni lenkosi yethu Jesu amen and amen hallelujah mfundisi nasi sihloko sikhamba ngaso namhlanje mlaleli khumbula la vila khona uzokuthwayela kiyo inombolo 0711751528 mhlawumbe ufuna ukubuza nombuzo kuye umfundisi unelungelo sithanda ngaso lesi sihloko esikhamba ngaso elangeni namhlanje mfundisi sikhuluma nganesi sihloko elangeni namhlanje sihloko esiqhakatheke kakhulu sitsho njalo sithi ke ufunyaneka nguphi uNkosikazi oqotho na sithini mfundisi namhlanje mahlalehleka lesi isihloko esibaluleke ngendlela eyisimanga ngoba umshado njengoba sasishilo wasekuqaleni ukuthi uyinto kaNkulunkulu and ukwakha ikhaya eliphilile nelinempumelelo udinga ukwakha noNkosikazi oqotho akusuwonke umuntu ogqoka irogo ongakwazi ukwakha ikhaya limi bakhona abantu noma ungazama kanjani abesifazane ukwakha nabamakhaya kodwa ngeke akheke because i-character yethu iyahluka kakhulu and ihluka kunzima ukuthi ungahamba uyothatha uNkosikazi ngoba uchazwe usisi mhlawumbe umbone emall mhlawumbe umbone e-shopping center because into ozoyibona emva komshado akuseseyiloko okubone ngalenkathi le ubona lo muntu kumnandi ngalenkathi usa-approach umuntu not knowing ukuthi after marriage koyenzakalani ngoba okokuqala into ekumele si-understand kunale part esibiza ukuthi celebration bese kuba nale part le esibiza ukuthi umshado mawuthatha uNkosikazi uthatha a lifetime partner yingakho sithi masishadisa sithi yena thathile there is no reverse gear na le moto le mawuyigibela iyaphambili ayinayo igear ethi reverse so it's very much important ukuthi umuntu mayethatha uNkosikazi ayiqabangisise kahle indaba yokuthatha mina ngizokhuluma nomuntu oyinsizwa othi mina ngiyamazi uNkulunkulu ngizoba buyisele emasisweni ukuthi thina amakholwa besingathatha amakhosikazi insizwa yethu iphume ithi ngoba ise shopping center iqhazwe usisi namhlanje ziningi izinto ezichaza abantu besilisa omunye uqhazwa amakhefu kasisi omunye aqhazwa ukuthi usisi ume kahle omunye aqhazwa ukuthi usisi usebenza kahle but uyicabangisisile ukuthi impilo ozoba nayo naye after the celebration iyobe injani ngoba lezi zinto ozibona manje they are temporal things ireality ithi sibantu besifazane thina ungenzeka ngishade ngiyisilenda sengitholakala ngiyakhuluphala siba nabantwana umzimba uyayeka luya naluke kuyashintsha uma uNkosikazi avela kusimakade akukho kuzokunyakazisa kodwa uzikhethele yena kuba nama challenge amanye uthola indoda seyinamagama abhlungu phezulu kaNkosikazi amkhethe yena manje namhlanje I am here to remind insizwa zethu ezikholwayo ukuthi uNkosikazi okunguyena yena ulandwe emthandazweni uyiwe edolweni lithi izwi lenkosi kuGenesis 2 uNkulunkulu walalisa indoda sekayilalisile lithi yaba nobuthongo obude wakhipha ubaba wamakho wesifazane uma sekaqedile ukwakho wesifazane lithi izwi lenkosi uAdam makavuka
uAdam makavuka uNkulunkulu akashongo lutho kodwa uAdam makavuka ebuthongweni wathi lo yithambo lamathambo ami lo yinyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthi indodakazi manje sesiphile esikhathini uyabona uNkulunkulu uthe makaqeda ukwenza umsebenzi washifta wasala uAdam and uNkulunkulu bekungakasuki kuphi kuAdam so mawuthi uyabheka esikhathini esiphila kuso bathatha amakhosikazi ngenxa yezinto ebayibone ngamehlo bazithanda izinto zibona ngamehlo zideceiving ngoba mase ungale kungenzeka yonke into ishintshe people can pretend people can be anything up until bathola into ebayifunayo Amen. wait until the time ayithola lento oziyophenduka izinto and emaziphenduka sisamile kuuthathile uthathile yena thandile yena thathile yena stick to that you can't reverse now so ngizothi mina namhlanje esikhathini esiphila kuso uNkosikazi amakholwa wazi ukuthi ulandwe emthandazweni indoda ilahlekele ubambo but ayilwazi lo bambo ukuthi likuphi kungenzeka lisemaputo kungenzeka liseNigeria kungenzeka liseCairo kungenzeka liseUSA so uya kanjani uthande okubona emall kanti uNkulunkulu ezakhe izinto uzibeke eCairo so ukuze uthole izinto zakho you need to start having a relationship with God uNkulunkulu akasiwumuntu ayeke umtwist isandla bese mhlawumbe ufuna ukumenzisa ubutsotsi but yonke into kaNkulunkulu iorganized and ihlelekile so insizwa fanele iye emthandazweni the problem esike sabanayo ekholweni ngendaba yokufuna emthandazweni bake bahlangana uthola ukuthi insizwe yathandaza uqhamuka usisi kanti ukhubazekile uJehova ukhombile ubhuti ngoba kwesinye isikhathi imistake izinsizwa zethu I think beziyenza ukukhuleka nabangani this is a process yakho wedwa yakho noNkulunkulu ngoba through the process yokuthandaza ufuna uNkosikazi wakho kunezinye izinto uNkulunkulu azodila nazo kuwe kwesinye isikhathi ufuna uNkosikazi kodwa uJehova uyabona ukuthi you are not yet ready for ukuba noNkosikazi noma lo Nkosikazi angamletha wena uzophinda uhlukumeze lo Nkosikazi uthola ukuthi your process takes a long time because kunezinto uNkulunkulu ayithintithayo kuwe as a human being uNkulunkulu lungisisa wena ngoba to be honest angeke uthi ngilethe ifurniture endlini ngizofaka ifurniture entsha but mawuthi ubheka phansi akuna floor mawuthi ubheka ama walls awukaka paint you have to finish qala building the room libe kahle libe indlela efanele ukuthi ifurniture mayifika libe li right so kithi ekholweni kunjalo uma ngabe insizwa seyifuna ukungena emshadweni and insizwa yiziboni yona ukuthi ifuna ukungena emshadweni uNkulunkulu ofaka indaba yomshado ensizweni makayifaka uNkulunkulu akafaki inkanuko uthi uNkulunkulu makabheka ulo kanje uAdam ensimini uthi indoda inesizungu uNkulunkulu uyabona isizungu esisendodeni ngoba ngithi indoda yona ekholwa isuka isebukhoneni bukaNkulunkulu iphelele ebungoleni bukaNkulunkulu inyama itutshiwe le ebathi mawusindiswa inyama isindiswa angazi ukuthi ifika kanjani lapho kodwa inyama iyasindiswa itubeka inyama ihlala insizwe ikhule ebukhoneni bukaNkulunkulu kuze kufike isikhathi Jehova faka intshisakalo yomshado makafaka intshisakalo yomshado insizwa izohamba le process yomthandazo inoNkulunkulu yofuna uNkosikazi but in the process uNkulunkulu lungisisisa yena ukuba yile ndoda ilindele kuloNkosikazi samfunayo so it becomes a challenge uma ngabe sithi kibo abashele ngoba sithi shela ushela ubani ongubani ethini character yakhe but uma uyebukhoneni bukaNkulunkulu ufuna uNkosikazi wakho uNkulunkulu uyamazi umuntu amkhiphe kuwe uNkulunkulu uyamazi umuntu ozoba ubambo okuyilona lona because not everybody will get married that's another thing ekufanele ukuthi si understand siyichaza ngelinye ilanga kodwa ngifuna ukusho ukuthi insizwe emthandazweni uma ubheka indaba kaAbrahama
nenqeki yakhe afuna ukuthathela uIsaka uNkosikazi. Abraham wayifungisa inqeki yakhe. Sekaqedile ukuyifungisa uAbrahama inqeku yahamba. Kodwa sibona inqeku uma seyofika ezweni lakabo Abraham. Iyathandaza, ithandaza kubani? kuNkulunkulu. Uthi lapha kuGenesis 24 verse 12. Uthi Jehova uNkulunkulu wenkosi yami uAbraham, ngiphumelelise kahle namuhla uyenzele inkosi yami uAbrahama umusa. Bheka sengimi ngasemthonjeni wamanzi, amadodakazi abantu bomuzi eza ukukha amanzi. Lenqeku yathi mayicela uNkulunkulu ukuthi amnikeze uNkosikazi okuzoba uye okaAbraham, yabeka icondition ukuthi akube yilo engizothi mangicela amanzi okuphuza bese yena ngokwakhe athi ngizoyenzani, ngizophuzisa namakamela. uNkulunkulu enguNkulunkulu othembekile, akazange ajike eqeleni, waqonda wenza ngona lokho. So uIsaka noma ngaba ngazithathelanga uNkosikazi bamthathele, kodwa lo Nkosikazi akavelanga kuAbraham, akavelanga enqekwini, uqhamuke uJehova ngoba bekamazwe yokwazi ukuphilisana noIsaka bangaphambani nezwi likaNkulunkulu. Kuyi-challenge kakhulu uma abantu besilisa baphuma bayothatha amakhosikazi ngoba bawabone emall, ngoba umuntu umbone kuphi, ngoba unefigure enhle, ngoba emsebenzini uyamazi ukuthi uhola kahle. Those are material things. Lezo zinto lezo ishape yakhe nako konke, those things they change in time. Ngokuhamba kwesikhathi kuyashintsha, umuntu usekakhuluphele, umuntu usekehlile emzimbeni, umuntu usekanjani. Worst part of it, the character. The character okuyiyo into ebalulekile. uNkulunkulu angakunikeza umuntu ngoba sowuphumile emthandazweni. Kodwa uNkulunkulu makakunikeza umuntu noma kunamaphutha, ngikholwe mangithi mina uyokwazi ukumbekezelela. Angeke kube nalento ezothi yazini I wanted divorce. Namhlanje divorce ilula because ama choices esizenzele wona. And into ebhlungu ukuthi lama choices agcina nga-affect thina sodwa, a-affect abantwana, ngaphezu kwako konke a-affecta the kingdom. Kuba ngazothi uqale into engana foundation, kuba ngazothi uNkulunkulu uqale into angeke akwazi ukuyimela egcineni. Kanti yithi esishift ebukhoneni sathatha lento sayiphendula sayenze yethu. So what I want to say ukuthi insizwa uNkosikazi oqotho ayikho indawo engamthola kuyo except in God's presence, in your private space, crying in his space. Ube nje noNkulunkulu, nina nodwa nibambane noNkulunkulu, uzuthola izimpendulo. Indaba yokuthi ukuboniswa akukho, it's a joke uma basho kanjalo. Uma ngabe bathi ukuboniswa kukho ukuthi God does not exist anymore, ngoba basendulo bekabonisa, and umhlabeleli uthi akaguquki, izolo namhla yebo naphakade. So lo nkulunkulu enkuluma ngaye mina yilo nkulunkulu osasibonisana namhlanje, yilo nkulunkulu osasinika ama revelation namhlanje. Lo siso umthethemoni kungenzeka kusasa kube i-disaster ekhayini. Uthini mfundisi mlaleli ngalesi sikhathi isithando sami siyakwamukela na ungena ngovulela wakho umhatsho singaphakathi kwalehlelo emthondweni wempilo spiritual Thursday, ihlelo la sikhamba khona ngezikazimo. Sikhamba naye lapha ke umfundisi ubusi ngwakwahlatshwayo mlaleli, ukhuluma ngesihloko esimaphorodla. Uthi ke uNkosikazi oqotho utholakala kuphi mlaleli? Engithemba ukuthi uyizwile iyihlathululo asinikele yona, isifundiso asinikele sona ngaphakathi kwalo ihlelo. Sikhuluma nawe sithando sami ngalesi sikhathi, zokalisa wakho amazizo ku 071 175 1528. Kungenzeka mlaleli ungaphakathi kwesimo namhlanje, uzibuza imibuzo eminingi namhlanje, ufuna ukureversa mlaleli, namhlanje unokuzisola kunengi ngaphakathi kwakho. Khona umfundisi uza kusiza kilelo hlangothi. Uthumela iSMS, uthumela iphimbo umgadangiso, amalayini avulekile ngalesi sikhathi. Sikhambisana naye lapha ke umfundisi ubusi ngokwahlatshwayo. Umfundisi, ngiyithandile indaba yakho nawuthomako uthi kufanele ukuthi insizwa isokana lihlale emthandazweni lokhana nge sele lifuna ukuthi lithathe uNkosikazi kulelo hlangothi. Nakho kuyenzeka ke umfundisi uhlezi emthandazweni, isokana lela iyeke ke uyambawa ongaphezulu konke kulelo hlangothi ke kwenzakalani? Imbonakaliso zikhona na? Wenza njani ekutheni ke nange
uhleli emthandazweni uzime nasele akunikela lo ongunguye wakho uzombona njani yini oyibonako uqala ini uyinsizwa kulelo hlangothi? One mahlalehleka uNkulunkulu one fanele afake intshisakalo ensizweni. Makaqala banentshisakalo insizwa iye emthandazweni. Insizwa mayifika emthandazweni okokuqala idinga ukuthi izendlale yona ibe ku position right noNkulunkulu aphenduke ngoba kunalesilogene esithi uma sesikholwa asaphenduka ngoba asaphenduka ngoba seduze noNkulunkulu. Uyaphenduka uzindlale uthatha inkonzo yokuzila ukudla. Hayi iDaniel fasting engayazi iqhamukaphi kodwa inkonzo endala esijwayele uzila ukudla. Uma ngabe ubona ukuthi kuyenyukela mhlawumbe uphuza amanzi wodwa hayi itiya hayi ijuice ngoba kuzokunika energy. Kodwa ufika kule ground la uthi ngifuna nje ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu seeking for the one engiyophila naye impilo yami yonke. While we are still in prayer uNkulunkulu uyambekela ama condition mahlalehleka njengenqaka Abraham yamnikeza i condition yathi Nkosi lo ongowaka Isaka lo ongowaka Isaka khumbula yena uthunyiwe uIsaka akekho involved uthunyiwe ubaba kaIsaka uthi ngicela ukuthi kube yilo engizothi mangimqela amanzi makaphuzisa mina aphuzise namakamela. And uNkulunkulu wayihlonipha that condition wayifulfilla ngoba yena bekamazi uNkosikazi kaIsaka inqeku beyingamazi. So uNkulunkulu uyamnika ama condition. Let me make a practical condition. A1 yensizwa eyathandaza nethi ngoba isikhathi sethu asisivuma. Insizwa yaphendulela ikhola isemthandazweni. Jehova ethembekile wayiletha intombi yaphendula ikhola inkinga waba ukuthi intombi eyaqhamuka beyiku disability position. So inkinga yezinsizwa zethu ukungabi rooted ezintweni zikaNkulunkulu because kungenzeka ubona idisability kanti it's a temporal thing. God is testing you. Okungukuthi nakuleyo nsizwa kwakuyi test kodwa kazange ayiphase ngoba abangani bambuza bathi uzoyenza njani ngoba uyambona ugela ukuthi unjani. Kanti umixta into ekungeyakho angithi uyofuna into yakho mase ukhonjwa into yakho wathi Inkosi nje ngizophendula ikhola ozolungisa ikhola. Wathi uyajika next week wathi Nkosi namhlanje ngizothatha ibhantshi ngilenze ngalendlela kwavele kwaqhamuka yena loya i disadvantage kwaba ukuthi the disability kanti the disability was not permanent, it was God's test. Sometimes uzothola ukuthi umuntu urejecta into urejecta usisi wabantu because abona icondition noma into ayibona kuye abanga uyabona imistake uinvolve abantu nala ngafanelanga khona. Ufuna uNkosikazi marubiza abangani bakungangena emthandazweni nabangani ngoba nabo bane picture yabo kaNkosikazi wakho. Hamba uye kuNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngensizwe engana picture ngensizwe engekho interested emshadweni kodwa umshado ozofakwa uNkulunkulu enhlizweni yakhe sengawufakile bese yena pure angena enkonzweni yokuzila ukudla hlala ezwini amfuna uNkulunkulu. And God is always faithful. Hallelujah. God is always faithful. Mfundisi ngendlela olihlathulule ngakhona thumelile umlaleli la Forest Ngabuye Kestose nasi Semalahleni FM akwande sithando sami azaba abakosi umhatsho ubekile kuzwakele mlaleli sikhamba nawe ku 071 1751528 ukhona umfundisi ubusi hlatshwayo iyesekagcotshiwe ehle khulu kwamambala utsho njalo king of the station selangudokade ngalesi sikhathi thumelile umfundisi umlaleli uthi wow ngiyabulisa sisimahlalehleka nomfundisi ngithintekile ngizubhlungu kakhulu umfundisi makakhuluma ngalesi sihloko akhuluma ngaso elangeni namhlanje kwangathi ubhekise kimi uthi ngicela ukuba anonymous
uthi mina ngingene emshadweni ngisise yintombi nto ngingamazi umuntu wesilisa. Uthi kodwa namhlanje ngigcwele izinyembezi. Nginezingane ezintathu, ubaba naye besikhonza ebandleni eliyi-1. Uthi kodwa namhlanje konke kujikile. Uthi wathi makaqala ukungibona eza kimi wathi ubonisiwe nangempela nami ngaba nalo lolu thando engaluzwa ngaphakathi kwami. Uthi namhlanje ngiyahlukumezeka angazi ukuthi ngenze kanjani. Ngiyabonga sisimahlalehleka nomfundisi. Hlekuzeni ngicabanga ukuthi usisi mangalalele evikini elizayo kunenye itopic bengifisa ukuthi siyitackle inezimpendulo zalento ayishoyo ukuthi insizwa mayithi ibonisiwe wena ntombi uyobona ngani ngoba ayiphelele insizweni indaba. Insizwa ayikwazi ukuthi ibonisiwe bese igijimiye kuntombazana. That is why kunama boundaries ngoba omunye uthi ubonisiwe kanti une interest or uyahalela. Ake sibuye eqinisweni. Umpostoli Paul uthi shadani ngenxa yezinkanuko. Okusho ukuthi esikhathini samanje segwele izinkanuko akusese yile njongo uNkulunkulu bekanayo eqaleni. So itopic ye next week izomnika zonke izimpendulo ukuthi how do I identify mina ntombi mangabe insizwa idabulabhile yathi yona ibonisiwe wena how do you know ukuthi lento ngoba lento kaNkulunkulu mahlalehleke iyahambisana. So in a concordial agreement ayibi ne loophole in between. And before you figure intombini ifanele umfundisi abe ane mbono ofana nowensizwa. Insizwa yoba nombono iyodwa bese kuba umfundisi bese kuba intombi. So siyoyiphendula evikini elizayo. Haleluya. Mfundisi isikhathi sinomona sinqonqobeza kakhulu nakumlaleli ngalesi sikhathi selesi sibethile isikhathi isihloko esinamandla emlaleli besikhamba ngaso uNkosikazi oqotho. Utholakala kuphi? Uyihlathululile umfundisi. Mfundisi amezwe okugcina msinya ubanikela inamba sesikhamba ukhona ufana 2-12 uzokuhlala nomlaleli. Izinamba zami balaleli 0726193988. Ungangichecka ku Facebook page yami. You can also get me on YouTube as Pastor Busi Hlatshwayo. Ngiyabonga balaleli and thanks for listening nokuthi nisizakale ngoba umshado ubalulekile. Awukwazi ukuphila nomuntu ongamqondi nongamunderstand, especially when it comes to the children. It affects everything and kugcina kuzwisa ubuhlungu. Amen. Sithokozile mfundisi sibonane nawe kodwa evekeni ezayo ngesikhathi sifanako. Amen. Haleluya. Mlaleli siphuma